Gospel Ministry for Disabilities India GMFDI muna nunga Tracy ngaihching gangte gospel artist ama in la hin sa na perform hin bol na chun ki pa pi ta sang in sei sit na mi tampi ni bol win izawin I move he hi la khu mi tampi in kisim tha na po na nei ta sang in idem win he mi khat chun la hin sa te nga le ki pa ala wale thagau mi thilonga hita ki kisim tha hin a hin tu chung la chu koi kisim tha mala ki khet to na anai di chanin chuteng ta le verses ki pi to na omin chuteng ta le mi tampi in songwriter ho mi tampi amu da lo in artist tampi amu da lo in chuteng ta le kinil bautam na om bezing hi a chi chu hi ale nang la sa chu mi ki pal na a hi le nang dinga chu nom the zong le mi a dinga ki pal na the hi ale akan om talo hi tin ai hi chi GMFDI muna nunga Tracy ngaihching hi la hin sa na yong asot ta in chuteng ta le zapi mi pi nam pi adinga la tam pi asa in gospel min thang ta jong hi chi GMFDI muna la isavin ichivin hi ama jong achi in adang dong ichi su kevin pathin thu le la akimang chami tam pe GMFDI muna ega chivin hi pathin tu se mi tam pi chi in chuteng ta le hola cha hobung upa lamkai za chumchuman cha thei ta mi tampi achi ne hi hola ayong chu tulanga akilang ailawa tulang min ha dem ki chipam tele gospel artist ho hi a hi pe ne he chi adi anunga Tracy ngaihching gangte jong hi lasamin thang ta lasathim ta min a he a hin chuting ta le ama hi gospel artist dang sanga jong GMFDI ten aha man cha thei de chanin akilang in hi la tampi jong a phut do win a simovin a zat ama hi a sa jiwin a bol jiwin a la chai jiwin hi chu hola tu nai cha tu ni a video hong viral le la hong viral atha a mi tampi kinil na chi piam til le hi chi la thu changa ke ji ipi ham ital hen GMFDI mun na thil so akela chai na hi te ding hen asim nu yong chu ege la hele GMFDI support ong hi te ding chateng ta le hi chi la hinji nu yong ive na le hen pa chan be se pon he ziding dang louham simding dang louham mi tampi ativin akinil gam ta bene ai le hejilaya thu changa la akiseim che pam tele ta mela pathin to ki muhammad sate ti thu changa azawin teteng ta wrestling ball ma sampen te thila ho to wrestling ball ma sampen ti ho vel ala wala adang dang thu changa num lo ta ko ta chapang khanin la asi mai to akilo jing ne ala thu chang dan ho laki sa dan ho he la hi akisim pana le akai hi imo kai jinga music takitu ala ki mo sa jing dan igelovin hitichon la chu ivet na len chapang khanin akichip na to akilo jing ne hitabang la chu GMFDI te in nasata a angayovin awa chewin alhilong loi jang aum kin ne ai le isei num chi pyam nang la sa mi la sa ke la sa idem naw helovin thil dan ho hi ivet tuwa seiding sa ding lam na ding chi na ding to na ding aum jong le mimin I bol tinga le chi chu thil phai sa ji gospel artist yan tu lai mi tampi jong ivet na le hen artist hi na wa hi min itabanga emu ham itabanga ngai sang ham tiong hi het diwin artist so siang tim na ini win hin nang artist na hi alem pathin thu se hola chaw ta that na hi in min amon athua se wa nangin awa chaila na sai ichi nai lagaw mang thai hu do ding ka hi thui lem thudi thuta ipi ham tiang ka het khen angai je ti jong hin na het thim ngai ni ho gospel artist ho alawa hola chaw pathin na tongan ki gyal ho zo sen jong pathin amen ki ti na mun zo si bible ki simpong na tawna ki man na zo si hin adi ham ti a zut loading ai pathin na to na mun zo si adi so ke loi adi loham vet holding chiting ta le chi ding to ding sa ding ai hi chi bon chang ke wa het thim so ke doi hitabang chu lunggel na hitabang chu gel ha na hitabang chu apsiam apam gel khen na lo ting ale I chi na chu ku khu na hi zia mi in nangai sanong I changyam khana khiswa na thu se nala sa mi ane thei lo ding ai nangin validity kum thumana nei chu min na hin ngai sang ta lo ja chu validity kum khana bo na hi loi hitabang chu hi thei hi chi na hi GMFDI ayong lungdan ta khala po na ta khat chu gospel artist mi tam pyong ichiwin
hiti a khon ega zaw vin igi phung lu ta vin thuil hem adi lo jong a hi jong he so ke vin ai wang ichi ji vin ege la la hen mehim te wang hi pathin thudi thuta hi hena sa a bol nom lo zo hi ta vin hi chi a hi la sa hen thu se hen idin now now hi ichi the do hi apoi mo mama jing ni song writing ala wala song writer khat na hi na azong la sim the hi iti mana mo sim ding hello hi la sim ho la sa ala wala sun thim ta ho jang jam ta ho iga se e khet sa nom ala wala am ho sudan amo la sim tabanga en jang ke sim do lo ding a hi zana wang kapi ahin khununga alwal la sim thim la sun di khat na hi ale ye diu khat chu sim the hi manai ti amo sim do ding namsunga mi khat chu la choi the hi namana ahi mana alwa hobunga la choi the mi khat hin mi thina ala mi ki pa na alwala golwa am ipiam khana chu mi khat chu la choi the hi ti mana mo la choi jinga mo sim khum jing ding heloi amun la phat tu dung ju ya ho vet angai ni hi chiwang he ka se hi la sim thim ta ho mi ching hon wang hiti amun le apha dung ji wang ave to ve ti wang ka sei no mini hitabang la hin sim do ho hin amun le apha ve to lo gel to lo min thana di ji am mo thanup ji ham hitabang khari an hi nom sin hi china hi chila tun ni am GMFDI muna la video viral neu khat hum he na hi chi ina mu jing de hen hi chi na hitabang ho he e gel hen ji do he apoi mo le zingen poi mo agi sa ni ani a hen GMFDI mit mo na ti ham alawa ibol kha uti ding ham asela nang ki them hi ipung che jing win e ole oi kismo che jing win an chan im do be che jing win ta san ta tong ipul hagam ta win ve da jing win nui zat lung se ki da ai ti ho khoi so gam ta win thagaw la ma se ding ala wang chan adana lom nom hi ta win chan le ito naw hi di hinam tiong hi gyal dom ngai ni sum namun zu ding hello taw na ke man namun zo si zu ding hello ne tu namun zo si zu ding hello smart namun zu ding hello a hoi building to be ta namun zu ding hello hi song zo boloading tin hello hi jong le asiham apha ham ti hi hol jing ngai ni mi him khat ai lawale mi mol pen khat ki da pen khanin thil khat na hung pi hen lang hele ipi aman ipida che ipi ha tia na holding ai la wale ipida ama lai ke chunga hetia thu bol ha ta na noisi na ama nu anian pa anian nu ki da pen ho chun na chunga na hung ta lang le ham si na chunga jam khat na pu sa ding ai mi kon khat mi thu pi ta mi le mi lam khat chen na ko ma he ji chu thu di ta hi jang na thu khat hung se hen lang thir khat na hung bol pen lang mi le na hi mana cha na mo ngai sang jing the hi ta bang lung gel hi inei lai si wang di lo hi ji na he til a hoi namun zo si ap hoi su ke lo apha he su ke lo ti sei do no min he adia tu ni kho video hong viral Tracy ngaihching GMFDI muna til ha wrestling ball sama sa pen patin taki muto masa pen te ade pang achal pang hoi lai ya mei chang len mu masa pen te patin nam len masa pen te direct nga patin gal zone api masa pen te hi ti ho po chu lungdon ta ai kuiman angai nom lo mi tampi kenil na hibe na la sim pa la sim nu an jang na hen la asa ho jang kimin si hi china he la sathim hon jang min la sadinga namo okwa namo chi lo de amun la phat ho sa dinga lom nam I dinga lom hinam tiong he ve tu jing ngai ni min ngai sanga na fence tam ta na ho min la sadinga na fence na hin ko wale fence hi mana chu fence pul ha ding ti chat mana chu mo chi jing lo de adi ham aphalo ham apha ham ti yong hi I khol jiu angai ni adi especially zam ta gospel singer artist so ka hin tim nom vin itu se ila sa ho hi pathin thu sei pastor ro ta khat hi vin mi ni athei dinga ka sa ding hi ti igyal deu ichina deu itona deu mon jaw phate vet deu hi chi adia tuni video neu khat GMFDI muna hong viral chung a hen khonung tingle ma bana la sim ho hen gospel artist ho hen thu sei ho hen ichi thena diwa iga se hen ten ngai lu na zala sei khil sei wal omal ki ngai da mate